the court proceeding that use au mbiaria ciawe. Number 1, kija kuithwa njira ya kumenya ni bangana ndio yate bathe no bena register kama rikuge mungu ya ngombe cia kurithia Rwanda ichiara nawo mengi no ichiara ukatuiko kukiria lape no ichiara no temenyera kuri na njau. The issue is this, andu bakabe kuri ibe baraba nominate na batonya bakomenya cereme noje bakomenya register ya MPs barabonde be kude 290 everybody is there saying the same. Iba yenje ri cheupe a nominate ki amagiki na ya coalition ni imbi bagirite kotini. No, but post-elections, people moved from parties to parties. And that's a factor. Post-election managers and coalitions post-election managers, we saw kiamajapa, ninkuliga na kimukira kia mukururo na ala kwa ula walitia chokoga ina na mwalijo ala karaka jajo watirite kawira. Mena nditu kuona kotiki tutesa mono. This means we are saying another legal advice that was given on the floor of the house is that they didn't follow the correct route ya kumenya the numbers. Baba tere kuandikira the register of political parties akabera ngani nyaga bwinawe athuri ali wa coalition ya Azimio na aramire na baruge we kuthama ndi nio nderiku kinyeta tutaife no tubosera kandi iziri ali aba uturira mondo. Number 1, kuko kalama ukinalama nundu nukwenda guita bonka emenya meonkerene nyando meni bonka nala nundu baba igiga sungwa bonka bara bali meru kirima mama bonka bara bagamire haraka kenda beta bonka either gukama goga na whatever bara bamenya kuruba indilama oryo bakaugirwa bakaritu bakwazo kuoga na elections nandi bagamire mere na madugania na nkoro ciao na support batigwa maratasi ne besera maratasi kwibange bejire haraka bauga tutukurikia ri tukihida la power sharing no tukire power sharing induce kakwindite na wale cia didirwe ne berero babu butike UNDA was an independent, was not a coalition. Ni kweli UNDA was not a coalition. Azimio was a coalition. You remember that? Now tell me nikenda gutuika kire andu ba UNDA kuri andu tukuona ba ndenge ba bia mabibi nge bidogo bonele ite uga wa munyoro ataritete wa munyoro akuga ne shiasiri wa munyoro ataritete shiasiristi na ndi shiasiristi era ngenda kuambua ne wetangura atumirite me wetangura kenda uga bwena shiasiri kiri society na umeabwe na member bangana so is okay. Then sisi wananchi wasitulete tulibaki kukula shinda zetu na tulibaki kukula wa problem wao wako pande hiyo wajipanga hayo kama imekuwa na ya Azimio na ya UNDA tujue koti ya mwananchi ni gani ili tuwe tunaenda hiyo. So nene kwa unaenda kumaanisha kwa tuika tuwe for example nande to assume maybe kotuika kinya koti huko tuika nande Azimio nio the majority, then what happens? Chaos. We expect a lot of things. One nukulika na Junet barari bago change the floor of the house na batagara na ba na yukinya kitena na muthutira mu wa ojo nani o gemani shuma akala rungi ndo ateko ndo kali yake yake barabara ba majority baratwira kwa majority kwa minority ko kudama bakala barungi barara ya barungi na batina ko karandi ndio daba karani na shauri yao bakana kama ta shuba chia rodi na batidania nao na makobi na ndio kukwenda ndone nya ukidura no thai ni kukwenda kudura muntu butegete keterombo chencheni makobi muntu au beregerete kwenda imba usai pati ya kugara makobi ni kuendeka nego tu kugara makobi ukego mbundi gadi chia kune swift ni kuomba ngogi we are happy that we so jamani na so dinentire tu sote ara unkorera na nina topige restore wow no tinkona tuchoka rudena no account Emiro ninkona time yetu ni title kidogo lakini kintu kila kinduriti ni kimwe kuna ana bahawatirwe Isiolo ana bara kuririkana bagwatu no ndibabumire president gitarira kubemura uongo abran to atengenezea barabara uongo toletea sijui nini uongo unaona lakini wewe tanara wewe bachanjwa na mantu ya kuirwa drug abuse sijui nini miandarati lakini bomba kulukupo na bomba kuidrwa baitora ibatorire we in short so kintu kike nguriatire indi guru ikaritu ni obatwe okia kwithirwa ana ya bara bakawatwa
uweto wa chanjo na kintu kingi gitikira kinyo kuwatiri nonto everybody knows nonto antu barana baraba wa bora na baraba uongo we see our children in Isiolo, our sons and daughters in Isiolo, brothers and sisters nekaba safaga ba ne nyakie tugota wa meteme nene erikwa because we know politically Isiolo county is divided. The governor is in one side, the senator is in the other side. Governor alikiri Kasongo praise team. The senator alikiri wa Munyoro and Mastingo. And you remember the speaker of the Isiolo County Assembly augire baragwata nile balikiri politically Mount Kenya East Block. That means ni wa Munyoro wing. Nyamba tutinde do tangasa bwa wa Munyoro ni tuje bagira bali Mount Kenya East Block na tagukuga. Antu baraba ugaga uongo ibara bareti nangari kana baraba referendi kana baraba umirite kire muremo jwa senator. Nanga bana none umirite bakongana. Nontunte wetikia kamera ili rende menya kumenya ba uongo na bateba uongo ibariku. And it is in the public domain that after musemo yo president yako chinche itenderali na tukatita na kunda baigweta na kalenda cha chinchenia ndi what have you musemo ni jwadiro security of the region. Jwajo alastre mwankala ine chio tuku. Bakumagara baragwata bongororio na wote unge dirikari idia kulingana katiba ya 2010 ati muntu agwato aigwe kotini within 24 hours. Nandira ya political ndangus ira ya umizaga ana betu na gutino etirinya na aja gwetu na gutiro kuria nimbi bagwata gwaniro gutiri bitekaraki dirikari tawa sirikali ubona adwa ukona wagwatwa wale madirikari niko tumikuga nyandu bara watinda kuanga wa Munyoro jira nilo rankunia imongiondaga tafadhali ijabadinga tete muntu mundune ekiride nguye mburaki alaka mama etetekia luka tete kirite kale oititu abo tuka kwambiria mantu jali parian atiko na yobiri berambwa angawakara angababa nyako ndozoka oititu akuma au pa gwatana na wa Munyoro baitia ndera baiterie na ala gwita kuruma Kasongo ule iliwe na ba gwatana na ba wa maro na ba ubangi waitito magamba yao to ko ma county kenda utirole amulekera na ni lai ndina ngona kera misa baba dikitoko oitito na rawatiro nyaka ni toro dikira ndikie bwana Kimadi tita wewe ndebo tita wewe na ndio waitito na kule misa baba my finishing is this kinyo Munyoro ukimudhingata umudhingate ko cia sino ndutije magamba yao yakagito katia no jagitokire mundune tugatigwa duone so urenda kumanisha mtu athingata nontu na tena bawa riu uthingate muntu na ume nontu bethingata oro kuwa gituma nontu ri kabara bondo kona bethingata bari ku na ibara bakwenda wa Munyoro atemanjira akiriria kuingwa kwawe bona kwa ukurukira because Kenyan is full of opportunities. Okay, thank you. Ngotiga wa Jeremia wa yo manonto by the tendency of ferry anabeto very wrong. Na nyana betu atutu ina inya twatumai wambaya nontu ngwetikia president pura membi ndi musapota kana ora mushimura support au musupport batwe biratu te president to support biraretete maendeleo yaende neke jeri ngwetikia utemea weta musiruare usiari oku babo kuo kuwekete na iwa ina kila kitu uwenda kwa ukwenda kithomo ukwenda munda ukwenda kila kitu then weta umura we boku atibu so ruare president watu nwe Samuel William Ruto twende kana twethiate ture so bila tu Bible itake Ruto imaendeleo ya raina yono tu baiwe iwe na rondoke Kenya nukuona nengutikia endukira wa Munyoro akuthithia atwikiti opposition thirikari nira twaswire burabu tubai kuumbika ke muntu ina akiri isasawa nondu utumba kurema munda itare kunanga wa intu na ngolo kira ngombe sita sira munda yura yonde so batwe leaders betu tubai kurunga makeru tu tukoya maendeleo ekinya 2027 tuweza tukauria wananchi burienda tuita jeriku maendeleo kuyo kuona yo Patrick maendeleo kuiona na mtu batwe the south last year tura launch tura ndi over
contractor thoko Mondeni market tugera cio twina 2 sub counties Kanuni na Mawa jira ya thiru twaria musemano na contractor komuga etito sena maratasi kwa bo contractor wari ko kwina issue kwe mantu yario baba ikuthira kiubisi so dira as long as tukubeta barabara ya thiru kilomita 16 iruto winio newe tukwenda micokia contractor ya mibwithia twina market Mondeni market 290 million ira twanengere contractor amerita mieri 16 ethira yukuthiria mbui na ina mbesa tugera ciatu kwaria rugamirite mantu astima igembe south tuwigira stima Kirumi tuwigira stima Nseme iri wigira stima cia Kiale cia Kithia the other day Kiale tuikiria contractor so bado tuthiete interview tuthiete utemiombera biyeru arendo ngamembere antu president umupuso tengwa akorita maendeleo zera tutikuona ni ya ngavana tija president nyasa udimenti na la kunubu tena no sasa ndio lakini lazima niulize unajua kuna ndogo wengi menya ogwere na ni ukethwa nani na kuona maendeleo ko igembe south ugodezo na kwenu ogwa unonete wegira stima kwenu haya uona they have a few you we belong there. I want to correct my sister no ndoomba kuuza my sister teka na ambisha ya the whole Saudi we expect more yes good expecting this sawa but I want to say so far considering the time spent na the energy economy ile aliku when to tuonete kuma kile national government njengo cheupe yintobira tuonete kuma kile national government courtesy of the current government no kirika na Saudi menti twarurire mheshimiwa wetu Dr. Chandra Kimweti ari wasimio ungwate kwega ari wa Jubilee na he has not changed yet no wakiama kiu indi muchoro thirikari muntu nionendete maendeleo we have vast things tomba kugweta na arua Saudi menti in terms of very many of them tangible and seeable betenga wona lamia kuma weti ranex mongako kawiria yeye okay na nde unimenya amia on behalf of mero yonde ya nora yana ukaona na ukethra wewe uterwa kunonete well and good lakini kuna bara bado bakutheta bakiwa utikio bareta utikio barona so I needed to know no turande babu wewe kuona waomba gutikaraga sendi thirikari atagonka njira ya grudu atakarana rijabu wetu agwitie Nairobi twatigirwo ngiraundi na etire gukaria faero twatigo gukaria ngiraundi ngato batire gro metho ya kuona maendeleo thank you so thank you thank you anga watande tukuongee bwana leo tambua maendeleo bora ni yes bora maendeleo peke yake yes maendeleo yake yes ya kweli mungu ya list bas nongere antu baje lazima mmenyana ndio kwa ni maendeleo no mwangana ndio wao represent Shadrack na nyawo oro Shadrack na no John Paul nena nikatoa baba bataitumu joben twa orodegere bali nao ingine parliament ndeka nanja thank you haya ibega sana kango ndatoswa kwa tena na mbero niko na time wetu sana kama mtu kumbera the guy with the half coat ngotikio uni Patrick yakambira ajanifurahisha venye amesema mambo ya Gen Z protest next time call me ni wa back my fellow Gen Zs Alama mama yaongea lakini wasiguze rigiji na atuelezea hiyo maendeleo ya Ruto ngotikio kuibwa ukubwa kuwa bila bonete so akwena bara bonete. Na then kuna mtombera anatufuatia vizuri tafadhali mandikira SMS mandikira rito yako na naraume iteke na tedro tukimenya ulitutega wewe uterero iko kuna mtombera salimia mrembo akopoa sana na ninaona anajua siasa mrembo mrembo salimia ndio tereno ndo kuna mtoto Facebook tare babu akambira ako ndani Jeff Getuma katwira natufuatia kabisa Jogo na Michael akatura following maua tuko down tuko
tuko ndani kabisa. Mtu kuto Jackson Caleb, Selector Adams akawa streaming live from Ntabithi Emonjiro. Okay, sio ni wapi hata nambia kwa sababu tutumire SMS yetu tafadhali, namba ni 0748918901, rutere rwa WhatsApp na kinya rutere ni rwa SMS, rutere Facebook Meru TV Kenya ugatu watandroka tutira comment yeku ngeta nambere kwithirwa nkimithoma. Now here we come in Meru. Meru is our business. Na Meru Kenya yo nithirito ina manto mengi sana. Number 1, tuambiri na yaya trendete sana. Kuna gavana wetu netite Gembe, kutukini Gembe South ya Nuga Central. Ni Gembe South eh. Netite Gembe Kiego, yes. Ni Gembe South. So na ntubara antibati umiriti ntuba manta yangi yakarikite sometimes back na beta ba inganjira kangeta. Na bawite ngabana atikuruka ejana uno ntuba batekonda basari kila bakwenda ni maendeleo. Na ngavana nwa kuiga nejire na lori jire sio jurianto ndondo na lori ra sionekana sina ntuba kamatite chuma mithimbo mitendi tangi we sila na ntubara mama defense force yes na ntubara baro kinyanto ara in fact ibetre barita maia barabarene na bakosi tomanto au na ngavana kuruka achitira na arachitirite now aigwita na arachitirite ari mbere burumbere ya twario mari yewe na arachitirite ari ukinya kwina kintu kimuke mbere tukuria mama Linda, in fact i president wa Meru na bitera tuona yoka matantu kuma na lori nene antu bena silati on tiandwa na bete to trimana na antu bangi kinya baba dhuri na bono ntu reasons chio. Was it right as a leader kana natia ni tagarire ngiri kwa kiumba kujukia nontu na ndara ya karaya ndinga nkuringe kana nira ya kuthima na inya ambe nkuithire ibo ingire njira nani kweza bakwa mtajua mimi ni nani, mtajua mjui, unaona. Lakini sasa she's a leader na no president yetu no mutongerie tura tweleletie ibu kwa batere kwithira kukariura kana pengine kinya itiri akia kuigwa kwina thina yeu maybe agitirie kinya rwendo ruo ageta ntuko ingino ntu imbasara ikitie kana ni atu engire kwa kiomba kujukia kana na teungi akiomba kwethia instead ya wita na to my knowledge njeri tutena mutongeria Meru katwina muntu uri oringiro kura chiagana ingi chia tugaitanganaga. We don't have a leader in Meru in the name of a governor. Non-to leadership is not about the name, is not about the title, is not about the position, is about the results ila tuonaga kirutongeria. Na gutongeri komini uri mbere bau bangi bamudingatite non-to direction ila tuikitwe ni ngavana wetu wa Meru ten direction yumba gutuma tukuria akeja kwithwa antu bari angrieved ne mantu ja withire na medithirie mantu keza ne guteithia antu kwari na gitumi ntete kanetie na mbasari no mwanka chikwe kienine kakieni kiri chukuru mbasari keta ne kuona nkeri njeri akeja kwithwa ne ferio ne nkeri mbasari thite chukuru the mbasari keta ne rare kirie ne cha ino cheki kachekire dikieni ne mbi kuno gwerie guchichuira maire nyamone the chukuru no kungwata bwega what about MCs get me MCs even if it is the MCA ugambasari kene nkaro MCA kaneana Hapa yani still kuna option kinye kuna kila MCs you got it those who are given kenda kwa kwenda tumenya no nenkanirite bwega muno ne chiambukire public notice board chite maratazi jambo au toya tugatega njeri na nenkeri na manenkeri antu thate bambe tuko kweli kukuri ito nenkeri bigutina ndi tisa sawa Jerry are we together that is one point number 2 gotabange eja urokamberia ni mureka aringe tabange eja urokamberia ni mureka aringe ngita achoke ajokie maiki barikie protoko yandike baite kabari ya kabal news baite ukaba news mureka no ukari MC no ukari entertainment no ukabiri de mandujon de manja artist na binambi bandaye mama alike kwaria bakinyende bete eza gukadwa no baebi ni kiongozi arungame arumane na bange baba gataba arumani barabareo. We are in darkness na tuli mundune. What is the way forward? Antu beto antu mugara muwe na kiumpe
igucokeria antu bembe nkatho kinya ndi movement number 1 nuntu bwa kuona antu ng'ombe karanjara ne tia ndindiri ekwa akira wanene ni kwa kuna kasuru. Asante sana. Igucokeria antu bembe nkatho nuntu bwa kuga atiri burenda maendeleo tikuja kumakua nuntu bwa ambassador. Ndenda kuria what percentage ya mbete tia ambassador ndene ya kiti ya Meru ikire bilioni 14 mbachari cia duketie bilioni ngana iuti atuma itweka no mwanka chikwe beneficiaries kama batere kuthithirwa political ari no tubobejaga mucemanio bau baina tarimbo bau betanirite ibo ene mbachari ni aritwa ketha ni ko kwenda political mairinjiri ubaiguikia mbachari cukuru wetoga ketha ni cukuru ukahana aritwa baana bakona baterengwa baterengerwa bici bakana nja bakauga batengi. Okay, thank you so much. Follow up. Kiure kia kira kinene basari kia rongerero from the 3 million ira tutwire kwa per award ya no milioni 10 tugaito bati ku call for a celebration. Thank you. Uteke kira chencha bajaere governor munya na ejana basari. Yes, governor kiraitu na ejana basari. We have never seen drama, we have never seen entourage ya ngari 15 eteta kwa ejana basari. Yo tumainya manto jo jadide kire mbeja tuika very wrong ikuithirwa ni resources ingana cha tumerekita guchwanto bare ni resources ingana cha tumereta kuhaya FSR ira cha kamata tanto na entourage na protocol unaambi resources tiuni ana bangi bangana chira kudomiti considering ndegirwe mate antu bana ubakitheta bakauga bokinye tumi ino ntu imboragu nikino ntu bukurega kinyeri basari mo anytime tu abonetre basari ntu nwana bene bakufaidika lakini kwena mtu ugire kinya basari yu ana more than 3000 bara ba applied for the basari lakini bakauga ana mana 5 ipo barete ribi basari meaning ana 4500 hakuna kitu wamepata. I want to tell you something that you don't know. Oni Mbedhairo and I work closely with Mheshimiwa DMK Mabogeta West. Okay. Now I happen to have been in the committee area not to realize in the previous year to realize something fishy happened and we could not put a finger on it. Tutamene mbiengwe kwendele. Kire ana barato akuru kire na committee a very inclusive committee na tuerenwe na officers bara bejete itu a realize over 40 students by terrorist ne but onere basari we cannot explain why non to with this committee has access to bara ba ugere ba boto kwenda bayo ekeja kwithora kwina chief wa location nana ije ibao ba akuru kire na representative bara bejete ba sub locations so this happened ture muchemanione igwa tuikire governor na tumene na abo tumene remember governor Nigeria na something she came up with something we call the education scholarship fund or something na rago itage fund I think ko ari to 20 per award na message yewe kire officers bara bejete ko ga basari ni ati bogeta it was actually in every ward but make sure ana bara ba kondo mitagia 20 mbeta tiao choma kire 3 million erko ere allocatory utakuwa ni initiative mtu. Now listen to this. Tuwejera na batu eja kamiti ya Bogeta West tugire nonga tukerwa kiri the new itemized budget assembly ni ongerere ya 3.2 million. There is an extra 200,000 ko fund mbi scholarship fund eja gavana iro tukanenkanera mbecha katu ategere ana bawe if they became beneficiaries ni kwethora they rightfully deserved it na form chao ichare kire bandu ira are iko kira system officers baba utwera we keep aside 200,000 not for scholarship fund but na papers cha application cha nabara we didn't know who they are tote kumenya kinya dari babo Bogeta kana te babo Bogeta West so as a Bogeta West to haregere okay iwodi ngana ingi tage ambuga kifua kana majoja kuga this is not right. This was not in the budget. Kanabati jikinyeta my budget edugate. Kuona nia and I am not sure about this. I stand to be guided. Kuona nia kinya ana bara forte not if you watara 200,000. Omwana akiona ambi. Omwana akiona 20,000. Engiri 10 ni ana around 20. Kumaanisha kinya forte re atero mbere. Non batu especially high schools togira mana te batu kona rungura ngiri tan. Non to komone kera ngiri jiru komone. Thank you. Actually
to baeja kwa ngiri 5 kumaanisha the 40 that closed bomba kwithora better care scholarship fund ili that previous financial year. Okay. So something is fishy is going on. Now I won't be surprised if this year bursary cha umeraka iri Talking of that. tore ana forte abogeta west but kuma system bara deserving bara kamiti ya karire ndia ugaona ko deserve o atina ende bagatewa. No, somebody will have to recover that money. Okay. Kueja na scholarship fund ukarunga mambere yantu do kambe cha iwe juga itana. Talking of that, Kamwaline in Mutuati. I think with last week, ile are Kamwaline. Netra yana basari. Antopa Kamwaline batumirie thereafter. No more ninki wonto botanku wangikira. Ndu wonto buranku menya nonto muono kona rai basari. Na atala mtu bangi ngania eba etamari etwa na TV ne ngania ngumenya bwana bawe baraye basari na betu bagireti form 4 badiri form 4 last year na tabaraye da wide exactly na this bawa oni mono kana bibie school last year na kinya mwana ngania ibadiri school last year lakini ana bawu ibaraye ndi basari. So anabara bangi pe yao ba apply te basari na uma wako de basari batena basari nonto number 1 MC at consulti. Thank you. Number 2 antubara bakwa na otokomenyi criteria reko yotumiro kwa na barambeta nonto ryo ka mwana odirete form 4 basari re that means maybe ana uba apply te basari last year wao ulienda ukachukua makaratasi tu nonto no kwenda kuitayo Kamwaline uwankwaya nambi basari unawekea wale watoto pesa na nani anapatia school. It is very clear officers babe jaga ground kudija ngoena baitangugia also well and I commend them. Baitangugia also well, they listen to the committee baka tugetekana area ura na I want to comment Mheshimiwa Bogeta West nonto it was our personal initiative. It was our personal initiative with upon what is going on and that is how we found out. Ingu command officers bara nonto baitangugia ubwega lakini it is very clear that after they are done with doing their business it is done elsewhere, something else is done elsewhere nonto rebo kama bore kanete so and so no kona basari then when the results go to the schools na mbeta chomana rachu mati akinya school 40 of them are out. Okay. And there is no explanation who replaced okay. And kama clear uga anto baraba barenda bono kire 3 million yeje yumaga kire assembly yumaga kire national government for every ward na teka kuende assembly yetu emire ugera tugita tukongera ngini mana recha scholarship fund kumaanisha another for exactly no tutoza to by the 55 oni lakini mimi yake akiadra na initiative wewe scholarship ntiku wewe batere kumenya wewe ngora misandi na like a flagship project itebati kuidrogia affect allocations cha ward and she is not supposed to be meddling in the allocations of the ward. Okay, kwa lu Patrick no bubu arire ngombe no ndimena ate kuwa na babu bara ingete barabara ndio kwa mederere tije kuya kuno akoro ndio ndio tukabana irane okay teza kutekia wajoge ichu ikura wauma antopanara bona yakanga bana bateaniri nonto bwa fact kumena na deputy okay mutuma so antopare beta baina ambitanes nonto yonto basari nonto kento kuketa basari gembe south toye rokianini Mheshimiwa John Paul sita atomira sento kwa apply basari mwana ke yana karamu na birth certificate na kibande kiete kana kura kenda tuona at least mumite gembe south so wana barabe yaba kaewa form akoyulilia form chief wa to ukianine akarambia au sainira seto ofisine kailwa na batalwa na location ira tu era otibayo works education DF akadibaini bese ira divided by the number. Okay. Egembe south wa to kera mtu Jeremy Mwito ngante mwambasari bakuriarira muno muntu Jeremy na kuri oti na mimbi ngu wona mtu ekirete njirene mtu no aoni Jeremy aina suti na musiri wake akona mtura na tombi lakini thinaira si musiura mimbi kwa mtu asirwe atia nyumba yake atiangega ira nguo muntu ndaurete lakini te kumi so Mheshimiwa
John Paul ya ambassador kila mtu na vera uni wethia wena thina mbona tukona na kando ke sponsorship irathi thacerwe mwana fule twatethaniria lakini pesa ino ndo cia cia ndo bege pesa au kila mtu aina thina ciake ngwetikia andu barare ibo riaba ibaswe onto kontu konare ogoti bakiwa skuru ogoti na 600 mwalimu wake era aciari ana barabara gutumbe asari ithate nai aciari baka wende na batu 600 na baba wange 600 imbiturete limusema nani so kuona ni ungu mairi era na ambassador tere kila mtu otunkuma mheshimiwa neta aciari tukwe wiki mbesa ira nyabu aria mantu yange ya temba sari nonto betha abe kumembi baewa ya ya at least ke terambia ciana aindi baindi anje osika tukurasikitie neta aciari kenda muciari urele wane onto ndi mwako mbere abaete ngiri 10 na kware corona asoka bari nditha asoka ora na bakuingia nonto the more provide conducive environment yana kuthoma ana baba nginya bate ya skuru bakona kanya kuthoma bende la kuingia enda mesa kinyangiri thatu kuona na beta abera onda buangiri thatu no to bobili ana benu baro yule litembasari ngiri 60 mbe mbati utumira mbasari besa sembasari ke milioni 50 mon kasiste ndabo ndibaindira tasoka ndalita milioni 10 siana avance posana ibo bariko boba so ngabana ati kumana rai creative few muntu ando bara already bakunori medo bakumeambia seto to ba ode timu ba yo garande yu wanjere mina kubwa ndo to kenda to menene jeri ukona lakini formula ngiri 16 ya daiba ulelete anto ngiri ya aliton ngiri 16 kuma ndey schools tashare na boarding school so ana bara bonde ba odeta o mea form weni yao lakini timu yake okarande bage wende babu oyenia tia bogeta iba ise location atiro trimana mtu akomea uoyo ate to support ari tela nara so kenda to kwendria manto yao akila mtu so ngabana akethia na kwendo siaka na mbasa bebe mheshimiwa na siaka ambasari na irobe mwana siasa Jeremy mwana siasa iwinge ngwiro kuthithia no mwanka antu bamegwe ngo kuthithia kenda bakwenda ngwira patie na mtu theri so ngabana na kwa yo play kandi lakini braba munga indi kuthithia kurita ngwira ba mislead no ndotero watera aciari urana batuka tamayani kwebeta kuri manara Rwanda na ngedi titweta Rwanda lwaso ndurare atantu kwekiau eye kubote mbesa rona abo kawe skotete bange bayira mbesa mturaka ambita na yakure tumiro ate anyate ndwanya kwethe amigrate ki wena mporende umwekire asara ntukuimo very true no ntukuimo amora ugire na ukamweli ne uwa we na talite asara munora kuita kuira form usi ambassador kuyulilia form uchokia alafu batangazirwe ntuku fulani tujite kunenkanira nini ambassador aete arefikia nini the whole day and at the end of the day atrima mono kyote kiai kinya chiringi ari na ari so bita then kuna mtu kuna onaoka mweline ngekurusi ugire kuna ikundi ngekurusi ugire bo ikundi byo bibieti ntuku byari na 750 na beko ya beri bakaye wa mtu ngiria neana yani gikundi mtu sorry gikundi lakini eko ya aya ni ngiri 20 tia ya no ni 750 mama wago ni dai nyemo ngonte ko bawe tanonto mpori nkadira ando bagita beta singirita no ngara ngiri 20 ando 750 ukaba bisaire kugenda dirikari mukaria no na ngira bwenda gathithia na kuthithia ndinye kumukaria lakini ngondo gwire nyamuntu ro kuria no wakujaga nontu kuria gutigiregia muntu agwe baji twendene. Okay, thank you so much. So now amepita nontu wena jina na gunsi tia wena bakuruka na nya polisi ba uba mutetheria na bakuluka ai weta kuna miari ikirie kwa tukire we mtu rako blame ndiji kana deputy governor we mutuma twethingia na uwa woni mutuma ndamurire loan kenda kiliwa prison ndamurira nguo ndamurira kirato
ndamunenkera mbeta ira family cia ikare for 5 months yani kila kitu na thai ndamunenkera mushara ya 1 million, ndamunenkera nyumba ina room 12, ndamunenkera you see ngari gwikira monta exactly. Now purikira tukuri nikimo number 1 na wa mto prison kinya kija kuija kulu ndiburi mto prison kinya kija kuija kumya kethatu muntu kukura akiona kura utekura ane amburirie na mbeca utembeca kinya anenkera inya ciringi uni na mukuru wako itu twatumire mbeca cietu na batu tumufindi na tumugithire kila kitu na bidatu nenkere akiri ilieto ballotini na tebe ndagari yeto just to us ilieto ballotini in the interest of time ilieto ale mutumari non tuti yeto ale muembe omwe na te mwana omwe wegembe wareo na takawire ndagari yeto ale mutuma lieto ale umwitithia ngarama ukeja kuona mtu akienda kuthithia murano na atumira ngarama ki murano na kuona bila kugura ibibiega ukeja kuona mtu akienda kurachia boega na kuona bila kugura ibibiega inde kwetha bena bibiega muntu kwa wamba no tunye ni wenji no kuri ugara no bea bakarega ora kurachia bathura bari ja marandu turenda kuga ujo unya mutongeria ndene ya niru na muringi kura no ndutakwinde kura ikura gwatumenya no ringirite kawira no taringirite kawira kura ikwaga ndoni no nturi I kethira ni nkathemuka na ni nkathemu ekurumiru na bara botinda gutuma ba kiongozi bakundwa gutuma na bamwenda ritho batithwire ndongo na riteristi kenda tumba kukinyira urumende ari teristi ugendari ira mutuma wewe wa chiringi mangiri 500 katika tene kau isitoshe rieto ari ugendaga gategarera murega akele kutoria mutuma ritane gitumi abaye kugira murega kana yekira mugakowe kana yekira muntu na chiere na atenda go uri mutuma akenya kuba kwiringirita na ngarama kinyaji ya mwarongi na media bugwantai katega ri na ngarama kune kuga atiri ile rari sympathy point ya kuonia tubegembe mutuma gutikyo kenda bamenya kuona mutuma gutikyo bachoke mathugania kirimama lakini mugambo ni atiri thina cia meru itimantu ne jangu kinyake gwagurire mutuma mongatia ndene amuguraira no ntuna kwenda amutethia no ntugitore mutuma irio ria riririega ria kugwathana na ria muntu muthuku na nirigitore mutuma rienderie mamegembe ndenda kuona kategoriko na kile kugo ni muntu arendekira ria movement wao kana muntu ngoma buri na ateka ria kuma mtungi na atarite mathabu aramenya number 1 atara mathabu amenya rietore maburi aterikia atara mathabu amenya rietore kauma tigania aterikia atara mathabu amenya rietore kauma imenti yetu akagwa tarangi akona bora magona yonero guti amenya the tyranny of numbers kiri siasa nuntumbi umenyere po umetegembe bakona deputy bagakara bwega nuntu bwai former deputy uonge wareo wa the former regime umetetigania baramenya nuntu deputy ura wirigite ura wareo egembe ari Rafael Muriungi nawe wareo gitara munya kune de bakona bakwiriritwe barona nandi igitara munya ari mugembe wakuma nao nuntu seneta ari wakuma ndezi kirito murungi igitara kirito murungi ngabana arauma ndezi deputy arauma tigania igembe larita wimenerepo karambuka ile mia so masabira na taraga seneta miteka ile arauma ndeo so mathabu jara no ataraga rati no tuthai igembe ritena seneta alimenti ngabana ni buru wa umama tigania ne kende me kugwekira na bwega igembe ne banenkerwe deputy governor nuntu bwa number because of the numbers. Remember in this county ya Meru utemenya kuandalitie igembe nuntu igembe uteandalitie igembe south igembe north igembe central these three igembe central kiri numbers cia thirikari nera kwerifaga kugito ima constituency igiri therefore igembe weti mbarotine no ngwata bwega nija wa munyoro wa weti no ndogweti no kirima kia gweta kwa na ndine kwenda menya asitugarau hatonya ya katere ya mutuma kada mbagirito rale kamutedia na itari rando na niko na kuga atiri kuri ndo tiumbo tarira muntu yakiri kwotete thirikari ogeta jontuna ndinde ya TV ne nkabuko mankona mbeza muko kono tuna maminja kati batere kuona mbia
hari ndionea na batere kuona mbeca kuri into kinya kiri system ciothe taraira muntu ini quantity aurire ngu yake kana aruga irio kana inya karanja etwa waku njete nderi wa muithirao na batere kuona benefit so mama agatwagira Anthony number 2 mama gakwendia nganitie ina ikachia kuri aroni na mureka agatuga nako kainya mothi akanenga mothi katika tena gantu atwagira Anthony niturikanie kwa ciathe ikari ubona opusi na tuliuga uju meru tweterete tariki 14 koti yuga ni mama benawe tumenya the way forward kana mama erwane tumenya the way forward no karuma muizukia usitukana wakunga uzazi ungali. Thank you. Ndenda kugatiri Governor Kawira former kana impeached Governor Kawira kire impeachment motion ere ikitwe mheshimiwa DMK ne arena verification of other leaders. Impeachment motion ere ikirwe ni Evans Mawira ne arena verification. Na impeachment motion ere jere kumwanya ya mheshimiwa ZK ne arena verification. It is very clear that we have a leader who never learns. We have a leader who is not a respecter of any law. We have a leader who acknowledges no law. Au mero tokinye tena kuja na marori na jana guns ni jakato ra ere banana republic. Non to tell me why ugui kwa senate nonto ukwero ogo ugui kwa kireka tuge disciplinary committee ya Meru TV. Where njeri ogo one the first time walidiona you are advised. Yes. The second time you are advised. The third time the management is tired. You need to go. Lakini ugweto video kungu baku you still here but kept by other bodies. And you still doing the same thing. Kinya bode kukareti, is it in their right mind? I don't know. It is they are I have to say that. To irrigate on 14 bodies selection ire party to what is going on. Ire party to the confusion, meta confusion. And I've been on record saying that Meru is in a state of confusion. Na inkoromba bodies selection ire party to what is going on. Make things right. It's time kuchokia Roji Mutarone. Kinya thirikari kethro ina hand to what is going on. Ibabati kwethro bainaro kinya ni manto jagembe yake. Jabati kwethra jabonete, we do not have a leader in Meru. Na kinya pa kethro it's actually na some of the leaders especially baba bonka bakarunga mabatwere dialogue and time manto jakurukine gita. We need a change in Meru. Okay. We only ntekwenda gotonya into what was said. Because it should not be even said. Jatebati kwa jama mtenyeza kuwa mbere yanto. Na I want to comment Kenya colleagues baraba itana mutuma mbere the Kepora, the Kenya prisons amejitokeza. Iba umare itaba vilification yeu. It is uncouth. Yes. It is unacceptable. Ntekwenda kuirigira kuri a government officer utemba kuigure rangu. True. Ntekwenda kuirigira Methodist Church does not pay their pastors and reverends enough to feed their kids, to have a home. To, you know, this is a mwana wa former reverend, right? Yes. Mukuru are nye mukuru chairman. This is ata muidera ake muidera prison ate dera ekereta nguira chamegira. No. Thank you. Somebody who was working, somebody who had a family, somebody who was feeding themselves. So it is even it is very low. Yani toratu lakini kore mtomo mbere kore mtomo ndegerwa kiuga nguru nemenyerete karanta kene na nekimantaka endo gwanjeri na suti eku nguru iga ku invite go kimantaka umekinya kagwa tantaka kutibia kaigo nemenyeri endo gwana suti eku go kana nambi na Anthony nondo temenyerete kinamantaka. So I think it goes without saying. Okay. Who is our leader as we speak in Meru, who has a vision, and who is here to unite us na go to the development na no go to itato akimenta. Okay, thank you. Wete kia unikia rase ya mtumi tegembe. Tuko meadine mama. Tuki respect tatina dhuri ni anto. Lakini miariora kwaria mama na vaikumea tinjasta woman but ni Ameru ngabana ontore muito wa lendes they have loose mouth para so
ngono kwa ilwa lakini ukethia oya linda nyokethia no kwaria limiti no tuko tekia sarakase uyo onde gutika mutuma atiraria na tibaiko onto atiraria manto yara ya marito no arie kethe to murume mucokeretie kethe to murume kethe jereme okerea mwirora ethira umwira lakini mturana imboite wi compose ngwetekia bura mama kuthithia hawa akamutuma akimuthalasya akaona akamuthalia so mama na bai kumenya ngabana ngwetekia kintu guko githite kina thina muno just I saw ya like a male woman mko kawaida tu so kwa ikundi kirana umire ngabana ria tukundi ria in fact ria kundi lonwe nya relinda le MCS baba mwete sinto atita aba ita cia mwakuru onto oya manto ya mwakuru wetwa hakudangwa ne arumi so te bira bai mwete ngabana taitu ekiro ne amiru so na bai me respect na kabisa akethira mimi na mtu nasi taka musema nyu after we kuma ndo ari ogwitha show yo eto ciuria byamburiria ntu parare yukuri right na tutwetha tuciurie mantu yara onde twaririe kurare tubuto kubai kwari ora so asitaka musema nyokara akamea asitaka musema nyokara akamea nyo kethira tenga bana kuna taitu ngene nemo elafo makabana awa tasindiro just awa mwekuru tasindiro bishop so bishop wausoka bishop akwaria na reverend pakari ora bakwaria so bato followers Christians twiti watu kiura siende tubaiweta kanisene kaito bakwaria so no it's like kanisa itena meaning no bishop ario reverend nuea ate akari are saiti ora bishop awire then pastor kawaida re take a kanisa so ito kwena taitu yele mama na menye taitu bishop taitu ngavana na taitu usionde yani yaka akuona ni ato fiti kesho kuna tetezi ya MCS vejete achepa kaua abo iba kuona lakini wote thibitisha by the way ntutira no wakina mushimiwa bakawa iba kuona mirandi jo yetintwa asin mirandi ekwira wikirite considering bara bokatika nonto mostly ate kwatana na baba inge kwatuka watima bira wikirite tv kubwithio nonto for example mushimiwa Ali Mwendali ndonera akiwa we ekirite barabara 14 somba kuthurike video lakini thai barabara ile buthitu kwa barabara ithatu na akaua bae kuita kuthia tira na ate barabara ithatu out of ngabana rabera according to we anta kubwithi barabara 14 arona kaboka bwithi barabara imwe kana izire kana ithatu lakini ukabwithi antu barabara imbea tiwe to bwithi barabara wero wa kubwithi barabara imbinge so kaboka bwithi nyithatu akira lakini barabara imbea lakini wala ile pamwe ukaona kinya kile mango shini wathi ndonera kiveta na mantonto ayo wakawe barabara ile kubwithwa barabara ibwithi turindi so areja kabwithi still barabara ibwithi twe no to yegwitu tumirambeti nyingi pesa tu kidogo na hiyo story inaishia wapi ya kilima akaua wewe imheshimiwa ni MP lakini kwa barabara ure no nene thoki muno rutero charia lakini wakabu hivi tu tieke ni county lakini kurunga no rantu bare thina au wakabu hivi barabara yeu na mbia tia we aromba mbia na we hivi barabara akaua juzi gavana nezire na tractor adhigio barabara eriko ni barabara etete atia ithithitwe so na tukoria nande imbie kungavani mantu zazo ndeno ntukethirwa uni DMC ne ningumenya mantu yara nkwenda antu bako babwithirwa ngakura mbwithiri barabara mbikira ruwe ndithirio o then wewe ukuje ufanye mambo yako ni politics non tuli mama tumerita kombreni osianto in the name of wijidania teni mama guteswa lakini arega kumenya ti mama otesa kwa ni responsibility gitikia ngavana tukuriria arega guciathurana na me muntu arubisi nyingi and I want to be on record and clarify au bwa taito ya bishop yombo to mantu batete kiumia
ni kuthwa kwina antu mithemba ithatu bari na titles kuri antu baria bethaga bari self acclaimed members ba mwito juju na bakagia na title cionthe kuma iria anene buru mwankere ndi nontu ibo bakuga na ndenda bwerewa uju tutikwenda kundiscredit bishop rito bishop ria mama lakini ngendo mbira atiri bishop yeu ne kanisa kari kutiga kama mama no mwene kanisa no founder kanisa na no bishop na gume ya the next person ni apostle Mureka ngendo mbira branch ya kanisa kama mama ngiri ku ngendo mbira affiliate ala wona mama kanisa nengi tiga jana adu agwete Saudi mendo tukindike na evite au angeno ngomone kanisa ke gora magambo kuri kanisa ngebwa mona ndene miru hakuruka kara ndetera kanisa edithua harike ja bishop bange bari ungete urego kwena inya episcopal fellowship utirima na kwawe kana nange barabejaga ne mwana siasa kenda Murega arunga mai na shemoni umundiki so ningoda toera no bwega shemoni ukaduri na baubangi ningoda toera no bwega tukijuke mataito umekinya mtundu na aragie sungu nataka aragie sungu kimba kwa the opposition ningoda toera na mantu jau so to have self acclaimed ministers itukwera no bwega employed ministers and the called ministers na no tubonde no marieto bena jo mundu wakaoga kiremba ayeto hati ane antu bauga no rakurukira au bauga ne mukurino jwa kuruka indi akwenda kumenya bwega ukimenya ko gatega behavior mbabu yuga tukamenya mutia majiara mundu atigirwe koja maratasi twathurane ni title na character mamena title ijire inene ngapana na bishop indi ndenewe buru akoro kimu kama rogiontora nonto gautirungi so the titles and the character are not matching. Number 2, the title na responsibility tia title you ite Canadian nonto ite being the president of the county a symbol of unity o makore mwane MCA 69 meanke ethatu kinoto baba kama to neturo kama to neturo ndi kutuka akale mwiko mbakwairwa. The other thing arameto kuona ni leadership kire mantu ya kubanga antu babangi mwanka batona. The other thing akeja kwithirwa ni kwagukire buwe MCA baranemo uzo kure mwiko banga antu 69 ya ba unify na balitira mwana inchi ngugi ni ate akutikire kaburu amenya kubanga county. Number 3 ukeja kwithirwa ni gutikudukanya kure yau nonturi bukadukanya mwakonja arowe na county ebichi ana bate bichi ekale wa mundu akiriraga etare tukuru hapo yakire mundu aketa ugura mutu akiriraga mutu ujo tirwa kima na ngewe onde kuma 2022-2023 budget ya financial year mbeje ni chia tumira agure wa August financial year kiamba ya July ya 2022 financial year dirikali amba ya 1st of July mbeje chia 2022-2023 inaire mbeje chia 2023-2024 inaire mbeje chia 2024-2025 itoterete nondo 2023 ritira July tariki imwe juju ni mweri jwa iri itigere meri na kichobwa mbeje uchionde inaachiyetere kuthoka ni nyabo itakaribari agita karibare ka county ingero dirajari are karibare mbeje chiri mondo na taite kuma no kai kuthithia mbi togane ndipu tukwenda togane barabara tukwenda kakwende tractor ejaga MC yakagwata kakwende maeri gituro. Thank you so much. Director, kuna bila time wetu kuthira ndaromba tuenda ika 5 peke yake. Director tafadhali ndena tiuribi zato wa kingwenda kuhudia na tubichoki na yani na ufupi kabisa uratumbika bati tureretwe county yetu Meru ira rank number 35 out of 47 kile maendeleo. Gavana kuntu kwa romere aragwa kure antu bara bonde bagduri ne Kenya including the president. She is the only leader with the kanotora mashinani kumeitara badhurirwe leaders bobange bationekana mashinani we netherwe mashinani kire antu na kiritaira antu ngoi lakini turare number 35 kile maendeleo. Then imbie kurengi simple mathematics mashinani wiki ambi ndekuria 3 bilioni 14
makope zetu ajira bezengene nyababe na joba gombe ugangi plus ngombe makope plus ngombe na ngombe mosa udimenti kile wandi ndatu sabkaunti ndatu denda kuria kile ngombe zinyana na procurement kamiti onda leo na madiri maendeleo jataka kwa kinyama ntoeta kaona spindi kabati akauma aboge tawesti akaripoti kile boy no ntonenga halisia nyoma guta na wori yeta na ngite ringwa imbia endagete kwa kimaendeleo jabu kinaitu nindona ya kali gitu halabatere gudona ba 47 lakini ndo sore ndo wako ligo akala te bai. Okay, thank you. Nenya ngwana no gonga mkono matizo na wenu ndo county mtu agotonya thirikari-ini na erokanya kakunenkanira people for vetting barabara na mandate cha perform different roles na nanenkanire excuse ya kwithirwa kararira gwa is a lame excuse does not hold any water, should be in existence. Ira Governor Kiretoga does not arise nuntu kuri antu bari ofisini Governor tikarwe wita kuri manjira Governor tikarwe wita kugura tractor maguta Governor go given a delegation teoma nuntu jonto mwana TV ora mona ne nuntu gotoria bira na bateo na toga atoria rojo nomba kutire nyamerire atakinya but things move akethero akiruma goko we kana akethero ate kuruma aketha bathukenia mwe kuri you people don't find out west nara kwa mheshimiwa Mbiuki babati the barabara ya mtogweta kwa Kirone the easiest market to access ni Miruriri ile ndene ya Igoji naja kwa mheshimiwa Ndamia na kuena disconnect kwari na disconnect nonto batari na access ya barabara ingi kurukaira mtugweta kwa Kibari kukinyambio Miruriri na Dr. Shadrack Mwitieza arema na the stone pitching na ntere barabara tigagwita na roja na nto kumenya ethero na tractor tia wa Bogeta West na Igoji West na Igoji East akanjire kore maiti aremerwe kambe akinya Bogeta to kambe areme Bogeta West tukaboga tuita tubwira nonto we have not seen anything so far tuiriga pipe cha roje aeje ne machikine MZ bakuga they are giving a chance the first time akorekerese ne akorekerese ne tira tumuiriga machikine alaweza tutangire kwa ndena ma tukatie to monga tokeja kubwa. Okay, I have nothing to tell you. Thank you. I think on that okay kya sabe tegaria mno ntoto ko manground lakini ngasoka tukukenjera ngwetekia matu egeme south njira ira sionde meatu isi finda ron sionde na ndarasa sa county government but as we talk matu egeme south tutenda rasa county membe ya kwenjera county bai ko open njira ira itete rawana irasi rawa imundane idaire kini as far now to kwaria to open jire kuma amwamba na mheshimiwa John Paul ya turira mwanga Kenyaka jire county adu ambunge ibo sore bo to bwera batwe inyo korwa mbunge wa ndokana na president atieri abo ngweri leke lion jira si urugo ro CMCs iwelelwe na iweba kuona so bajira ademia kwa jireni ngabana nondoe asalinda we provide solution ite ko create problem so no ko apo idenjira so that's why oni kuona mdoro umeko kwa thirikari te kortangwe no rongwa kwa rena ndo baibwa jira 19 kasha saka onte ko join national government Shadrack kaya taka jabia aga na bia siaga kaya taka ngaba sana so mbese usionde bakona minister tuba mura prometo mbese tutina to rinka open jira nanga ya mwira uni yanda meulwa no kega kudirika ne diko na mbese ine kana 15% ya diko na 85 ko mujumbe oroso la demulikande mama ikabati watu ata mara kwa 85 no nduiti manengana ya butino ikeja mama no akumba ke butini akia twindi uga to challenge tonu so ebe ndo to kuwa mbunge beto ba meru no ni yawo kwana no ndo dina to ba Southiment wena Shadrack to afosi ambunge beto to ibera wa mnyoro
ndiko miendea kubione kubiona munyoro no nturi tu milioni 256 lwa ozimo ero nalo mweru irizo tena mitongo na hii mitongo tekene kwa national polytechnic tunaona Marimba University kiona tekene tuanengero mbasi tuanengero mitongo tetwera. Thank you so much. Thank you so much. Kankola tuthire kiri nontu time yetu ilisha kuna kiuri kia muthia now that mantia jonde yakarikite na Meru bakinyite ibanoi na Meru ni ayite kathatika siasa kuma twaringire siasa tu na bando tutendele in fact ka siasa inyiwete ikiwa hata mwanki saidi ando ara tukithira tukiwa ndi maendeleo tukuona now kwa ndo bromerere yakwa twika koti neraugire ngabona kawera impeachment against the law. Na kwa tuka Ayubu Bundi speaker wa county assembly Meru na Clark Kirari na Mheshimiwa Zendikei bakwithirwa bakitwirwa nini 100,000 kila mtu kana babungo meri sandatu vero baikiri impeachment against the kana roba tabatere kuikia wibakani koti lakini bomba kwithwa baikia motion uringi na motion yuto kiolelia rira koti erita nini eu iba withdraw ile nini ra bari nyo bareta a new motion so now nini na tekua for Meru considering it waterete tariki anto no beterete tariki 14 lakini no kuona iba kurenda impeachment etare alari now besides kwithwa iba withdraw ile ampa mekuria kiuria tukurwa nawe njeri nawe na tugikania court nawe na wakili kuna ndi na wakili wako na court yetwira advice era nkubwa ni alternative resolution eje thirikari irareterete ni bwarani na tukumara o meara onija Felista I choose not to kwaraniria I choose to drop the case entirely and come up with a new one so I have a choice to make. It was an option. It was not a cast on stone that they must. Ingatima bete bari na njuri. Anyway, let us cast it on stone. Tu iratima bari bete bari na njuri. Njuri kumera ya chiri kiusi auga oni I have not capability. Oni tena capacity ya kuidhiro ina chongo bibi ande kikirimusha ni ntumba kuidhome. No njuri ni ako. Ntumba kuidhomera na ngo chiri kiusi na ngo tiebere manto jao na ngo withdraw. And it was very clear. Ntena capability ya kudidi antato ibu kombira. So who are these people supposed to go to? Na they did the noble thing ya kuga sawa bokorego totere bokorego tugitara bo atwikere people were saying that they are not capable tumeachana na hiyo we have decided to start afresh ko in any way in simple terms impact ya ndato tia high court ya Meru itena impact to the 14th case. Okay. No, this is a totally different case. This is a case that bate vile kwa dhikira court in any way. Again, Tuja Mheshimiwa ZK has never been requested to appear in court. This is somebody who was not charged. This is somebody who was not you know yani mea court member ya ubungwa nobati kuwata mbere. Ugaikwa koti tu ugacha wakili ukaacha ukaachi defend ugachoka ugatweka guilty kana innocent. That did not happen. So it is rona mtu atetea rujore atakigwa ataira tumakamba na makamba tere. That is what is happening. Na governor na ije nonto even judging from the events of today a whole president of the county ero arunga mejonto bwe tugomba kura kanisa na kwa yabuti ade bwinde baba ingirunga meni okay yagani yakurukire ni kurubaso apoke yagani bobo kirienja now ina arwa na you are a president of the county. I think deep inside she can tell it is done and dusted naga kuigwatira tumakamba indi tumakamba tutumuteria nonto mantu jara mena gutwangwatiro nonto case of 14 is like done kago twangwatiro nonto re event cha motion yere ariandiki Mheshimiwa ZK ya mbere yatewa I have no business in the one that went to the Senate. Okay. That is there is a total disparity to no big detail. Esa inone mkona bambili yengi. So jeri wetekia kwe matata ya kumira president yetu akoti ya Kenya mwakuro kuma yetu na tomu respectete na thakome. Na leo kuwa na a lot of confusion
maybe tukanjira kuwa Mumeru kwa kuwa I think nye incidents ile kuumira sio tuonya na akolege yangu eneke nondo I think utumbombera janjura kati komya motion yoyo etira yonge na senate anto baraba ikoraiba thomi sheria true bakimenya bare man ku discuss kintu ke na court order na bake discuss na bake kilokia so it's like court sieto remote way kanto we na kanto nyoka man justice we correct na is the high time kome itambie uramara itambirie nondo aumanite the moment ukomake mtu performer wewe kilega utaonekana tu hata ujifiche wapi so mala kome is the high time asamoni janji bake imbibigo kuendelea nondo limwe nyabatu onindo miwarimu lakini limwe ndo onora mamba yako itwa na ndari fabi rabi ya itirenge kona is like ya ndo baba te kumembe bako video pa to confuse na katiba nyaba tu tuisibira to boma so ibare ko to confuse language ya sheria lakini to kumeambura kuonekana so manto ya dhiri ngwetikia bira bura baba ikumenya ura sisawa na economy utemea boiturwe yamba utire ya witetera no monka withetere mantu yara yombe na weyenya na akuye so anto para ngwetekia yu he whether SP karati kari team no ngwetekia bakia na onda ira na bakuwa mantu yapa tu twathiririe na toreta yangi then kwini bobunjuni eita mantu ya assembly ngwetekia ntukumya njuri ngwataniro eswate ku mamba yara baita yara yetu ya kienyeji yambare ita kotini yambare meru ni nene mno ekwita kwa mwerwa nonto kwe tribe munyite na kurupa njuri na tungene anto kubwa twatala baraba njuri na kanisa iso mbinge so tutomba kuwa njuri eitire akanisa bombe na akanisa ibo bwadri bote ibo ngabara batetikana sana kimila weto baitire ara baitero na bero leo manto yo akubwa so ngotike sai time meru to esoba na koti sieto mana kome okay amero nya batu no to kuona miembirira to kuerwa au kiboba to kwa to kwa mtu eto anto baba buri meru na bara ba ingwe ibarite ngwesio to tete tano ndo membi unosi ari kuma meru atutete tanondo yani wono kulega ngwene ku kwena antu bange ba kumamero vai very serious na vairende kurtira mero ngwe na kurtangwe na transparency. Thank you uno bako mudene kwera amero mujibona na jokiora jo amba ko ironcho ni gituma gitena focus kira gitigiragia muntu athikironge munini kana munene kirewe na mtu bonge ni ati ukeja kuona mtu ndo wake oja matena gitangu ugo karunga maona ago kambiria gwitatiaku muntu ro kauma rutere taraga antu bandu atemenya kurega gugutara nuntu nyagwa nwitete na ino ntu tongeria bwa ngabana kawira mwangaza bugutwa gutwagithia njira muntu ure wonde uganga ngabana ni mama ugatwira gotukio kuorota turombe ni murungu tumenya kurikia bwega nikenda tumenya kuthikanira tutegeni responsibility ndonde uduri mero na tenga manaki tokamureka muntu tututega utwire kanya ga kuthiti atia na ukagita muntu ukamatithwa thina chiongi na kana muntu icithania nongi ngabana icithania na MCAs MCA gutembeza betho abena chio cheka kana chia maendeleo chija kiondone kia ngabana so MCA ni gutega kithanga bana kurigwa rathithia etho tigwa rathithia ga utigwa rathithia MCA utirithetie. Okay, thank you so much. Ibaka sana mutegeri wa Meru TV ngakuribwega na ntuba kuthira tuthingatirite SMS ni mingi lakini time wetu yutura mzuri. Tukomba kutha tukitho mantuku wingi ibwega na ntuba kuthira witaniti na batu kumaria twambiriri kana mubango tujunge mubango ni rumuri rwa siasa. Ni mubango yo ndaye kujira kuma kana ntuku cionde cia Sunday kwambirira ijiri na nusu cio goro mwanka 5 na ngakuribwega na ntuba kuthira uria mona batu ntuku cionde. Ngakondera tuko bothongi buyorithari mu byo mwathani na kinya bagu viongozi ngabura karibuni sana tena na ibwega na ntuba kuona time yokinya mwathani tena mbere kubuthari makinya babu tona ntuku ingi mwathani mbere urimbita njeri wacha upea.